Reka tubifurize kugira ibihe byiza tubakunzi bacu mu duce cyatandukanye murere twizere ko mumeze neza cyane tubifurize ko nogerwa n'ibiganiro bitandukanye tubategurira umunsi kundi kandi tukanabagezaho breaking news amakuru agezweho by'umwihariko muri ekipe ya Rayon Sport. Ntucikwe isogonda rimwe ry'iki kiganiro, ndabizi ko uraza kucyungukiramo byinshi, uraza kukimenyeramo byinshi, nkuzaniye amakuru menshi atandukanye kuri uyu mwanya kabisa. Abanze rero warakoze subscribe ahangaha, niba utarayikora ubanze uterekeho, warayikoze marankubwira ko uri umuntu w'umutaramu kabisa. Hanyuma like, share n'igitekerezo cyawe ku ngingo runaka tuba tumaze kuganiraho ahangaha, rwose byose biba bihawe ikaze. Hanyuma ngewe ndi Tuyishime Gilbert basuza kandi unabahaye ikaze muri iki kiganiro. Rayon Sport niyo tuganira, murabizi isaro ry'Inyanza, igikundiro n'andi mazina menshi bayitirira. Ibyo byose turabifata tukabikusanyiriza hamwe, bigatuma dutegura amakuru atandukanye yayo tukayibazanira imbere yanyu ku meza. Byari byitezwe ko ku munsi wo kuwa gatandatu ikipe ya Rayon Sport igomba kumanuka mu kibuga kirana ikipe ya Police FC mu mukino wa gishuti cyangwa se match amiko kabisa, mu rwego rwo gukomeza kwitegura shampiyona ku mpande zombi, izaya ma ekipe yaba Police yaba ekipe ya Rayon Sport. N'umukino wagombaga gukinwa muri weekend ishize kabisa, ariko ikipe ya Police irabura. Hanyuma ekipe ya MVC Mukura Victory Sport Ehwazil yo mu karere ka Huye ihita yitabazwa, umukino waje no kurangira ikipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Mukura Victory Sport ibitego bibiri ku busa, byose murabizi. Ubu ngubu ikipe ya Police yari yavuze ko yatanze abakinnyi bayo, yabahaye akaruhuko ngo bajye mu karuhuko muri iki gihe cya international break, ko bityo batari kubasha gukina umukino muri iyi weekend tuvuyemo, kahubwo nibikunda baraza gukina umukino wa gishuti muri weekend turi kwerekezamo. Ubwo ni ukuvuga ko hari ku munsi wo kuwa gatandatu nyuma ya match y'Amavubi ari gukinwa kuwa gatanu. Kuwa gatandatu ikipe ya Police igahita imanuka icakirana na Rayon Sport kuri KPS n'ubundi ku isaha y'isa 9. Ariko maginga yangaya isaha tuvugana icyo nkuzaniye ni iki, ni mabadiriko. Baravuga ngo ni mu Giswahili babyita mabadiriko, guhinduka. Uyu munsi tuvugana nkuzaniye impinduka cyane cyane kuri uyu mukino twese twari dutegereje ku munsi wo kwa kane, nibwo amatike nababwiye ko agomba kuba yageze muri systeme, twatangiye kuyagura kugira ngo tuzitabire iyi match turi benshi cyane, ko ari n'amatike ya atarahenze mu by'ukuri, bari bazi gutegura uburyo amatike yazaba asanzwe. Ubu ngubu rero ikipe ya Police FC totalema cyangwa se 100% yamaze gutangaza ko itazakina uyu mukino cyangwa ko itazaboneka kuri uyu mukino. Rwose birangira iciye mu bigori, birangira inyanya gemesheje Rayon Sport ko itazaboneka. Ariko ntacyo bitwaye, burya kumenyesha ekipe kudahari ukabimenyesha hakiri kare cyane burya ntacyo biba bitwaye. Ikibi nk'ubu ngubu nuko yari kubireka bikagenda twagira kuwa gatanu nimugoro bigahita imenyesha ikipe ya Rayon Sport kitazaboneka. Ibyo byari ko ari bibi. Uyu munsi ibitangaje ari kuwa kabiri, biroroshye cyane ko ikipe ya Rayon Sport ihita ishaka ekipe vuba yindi, niba hari n'amatike yari yamaze gutegura gushyira muri systeme vuba handitseho ko ari Rayon Sport na Police, igahita ibihindura igategura undi mukino cyangwa se muri systeme igashyiramo indi ekipe itari ekipe ya Police FC. Kuri Mashami Vincent rwose navuga ko arantengukiye ku cyange giti cyangwa se ku rwange ruhande, arandesovye. Ntabwo numva ko ekipe ya Police, ekipe yaguze abakinnyi, ekipe ifite umutozo ukomeye, ekipe burya Police ni mu makipe nayo ari mu Rwanda abayeho neza, nubwo dora tuvuga APR, ariko Police ni mu makipe yo muri Rwanda afite prime nziza, hafi priske ibihumbi 100 bihoraho binarenga kuri buri match batsinze. Ni mwe mu makipe ahembera igihe, ni mwe mu makipe umukinnyi ajyamo akabazi karahita abona driving license. Abakinnyi barakubwira ngo iyo ugiye muri ekipe ya Police ukavamo nta modoka ufite, ati rwose ububaze nabi, ati ufite uko abazi imibare bitandukanye. Ni ekipe nubwo yohereje abakinnyi muri international rules ntago ari benshi cyane, abakinnyi yohereje naho mu namba ku rugamba gusa, abandi bose barahari. Mu Mavubi yoherejemo umukinnyi umwe,
nuvuga ko abandi bakinnyi hafi ya bose 70% uyu munsi barahari. Ahubwo twakomeza kwibaza ngo ese niki kiri gutuma aya makipe y'i Kigali y'inyarugenge twita ko yubatse neza akomeje gutinya ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ko dushobora kuba tuyibonera inyuma kandi imbere ari ikipe hatari. Iyi kipe dushobora kuba tuyibonera imbere kandi rwose imbere ari intare yaraka, ari intare yakomeretse. Polisi niyo yari itahiyo iravuze ati rwose dukuyemo akacu karenge hakiri kare, iyi match ntabwo turaza kuyitera. Ubwo wenda sinzi icyabiteye, sinzi inkomoko yo kwanga gukina uyu mukino. Iyi yari breaking news, turagira hagije cyo gukomeza kucukumbura tumenye impamvu ikipe ya Police ya resigninze kabisa cyangwa se yakwayitinze kuba yakina uyu mukino, impamvu yabiteye. Ubwumvikane kuri ekipe ya Rayon Sport bwamaze kuba burangira, bamaze kuba bayimenyesha. Rayon Sport nayo irabyakira ihita itegura indi ekipe bazakina ku munsi wo kwa gatandatu. Nukuvuga ko Police ivuyemo ariko ntabwo isize icyuho, iravamo. Rayon Sport ihita ifata indi ekipe. Rayon Sport nta mwanya wo gutakaza ifite. Rayon Sport nta mwanya wo gutakaza ifite, irashaka gutera match mikari, irashaka gutegura shampiyona ku rwego rwo hejuru, irashaka kuba ihagaze neza idanangiye. Ahubwo izi kipe zikomakomeye kuki zikomeje gutinya Rayon Sport? Police ubu ni mu ntengushye koko muratinye match mikari. Police ni ikipe ifite abakinnyi nk'aba Ani Elija barahari, ntawo bagiye, nabo baragiye no mu karuhuko. Se bizagera byari kubahamagara bakitabira akazi, si ibintu byoroshye. Aba ba Peter Blevoro ntibahari, aba Muhajiri ntibahari, aba Didier ntibahari, ubita Taichi. Abakinnyi batandukanye hagati mu kibuga barabafite ba Rutonesha Hellsborn, uyu munsi twarabibagiwe. Abo nabakinnyi ugomba kuzana wewe Mashami ugatestinga, ukabereza umwanya uhagije wo gukina nabo bakigaragaza, bakagarura n'icyizere cyo kumva ko bagishoboye abakinnyi bashobora kuzafasha ekipe ya Police. Ariko uyu munsi yuko yepse match ya Rayon Sport ukanyanyirwa ca mu bigori, tukubona gute? Tuba tukubonye isombe mumenye, tuba tubonye ko nawe rwose urwego rwawe ubwo ngubwo tuba turubonye. Nta bindi byinshi turavuga kuri iyi case, kuri iyi dossier. Wenda wabona hari n'izindi mambo zihishe inyuma tutazi, cyangwa se hari ibindi bibyihishe inyuma tutazi, ariko byose turakomeza gucukumbura ku munsi w'ejo. Tuzaba twabonye full details, cyangwa se tuzaba twabonye details zuzuye kabisa ku kwanga gukina kw'ikipe ya Police ikina n'ikipe ya Rayon Sport. Wari umukino wa Police ntabwo yari ifite umukino wa hafi n'ikipe ya Rayon Sport muri iyi shampiyona. Sinzi icyo twavuga impamvu itumye yanga uyu mukino. Hanyuma Rayon Sport ikimara kubona bigenze gutya, ikimara kubona ikipe ya Police iciye mu ibigori, ise ifata telefone ihamagara hirya gato cyane mu banyamujyi ba AS Kigali. Abanyamujyi basanga bari tayari, baravuga ati rwose twebwe turi tayari, match turayikina, turiteguye, mutegure twe ku cyumweru kwa gatandatu turahari. AS Kigali ibibaye intwari cyane. Nuvuga ngo umukino wa Police yuvuyeho, Rayon Sport ifata AS Kigali. Nayo babwiye ko ubundi niyo kipe twagombaga gukina nayo muri iyi international break, ndetse tugakina n'ikipe ya Police. Police ibanza kubura, hiyambazwa Mukura. Ubwo nuvuga ko match ya mbere twari gukina na Police, ya kabiri tugakina na AS Kigali. Ubwo AS Kigali Rayon Sport yari yabaye nk'iyibwiye ngo tuzakina ikindi gihe muri yindi international break, kuko iyi faza ririmo international break nyinshi. AS Kigali yo irabyumva, iravuga ati turabyumvise nta kibazo. Ariko ikipe ya Police ise yiruka, AS Kigali ise yemera. Ubwo nuvuga ko ku matike araza gushyirwa muri systeme, ntabwo bikibaye ikipe ya Police, biraza ko ari ikipe ya AS Kigali niyo izakina n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi wo kwa gatandatu. Ubwo nuvuga ko icyahindutse ni ikipe gusa nihindutse, ariko aho umukino uzabera ni hahandi, isaha ni yayindi, ibiciro nibyo turaza kureba. Hanyuma AS Kigali tugiye kureba ni ikipe itarataze n'abakinnyi benshi mu makipe y'ibihugu, yaba Amavubi yaba intaba mu rugamba. Burya wenda uretse nka Hussein Chabalala, abitwa ba Emmanuel Arnold Okwi barahari, abitwa ba Bene Data Janvier Gizia barahari, abitwa ba Ndayishimiye Thierry barahari. Abo n'abakinnyi bagufasha, abitwa ba
nge ba Eric wavuye muri ekipe ya Rayon Sport ejo bundi, uyu murundi muremure wari uri muri defense, izina rirancitse, Ngendahimana Eric ari muri AS Kigali. Abo ni abakinnyi beza basanzwe bazirebwa, ndi kuvuga ko ari ikipe nyine n'ubundi nayo ishobora kuzadufasha kwitegura, izaduhereza challenge. Ni ekipe mu by'ukuri nayo ifite abakinnyi bayo bafite uko bahagaze kugeza uyu munsi. Ntabwo twavuga ko ari ikipe nziza cyane biri ku rwego rudasanzwe ruri exceptionnel, ariko nanone ntabwo ari ikipe mbi mu by'ukuri yabura kugufasha gukomeza kwitegura shampiyona, cyane cyane bigendanye nayo nuko ikeneye iyi mikino ya gishuti mu by'ukuri. Ubwo rero ngizo impinduka zibayeho ku mukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Police. Ahangaha niho muzajya mumenyera byose bibaye live. Twe tuba turyamisha kugira ngo fitahure n'ikipe ya Rayon Sport yose duhite tuyakugezaho neza kabisa. Hanyuma rero ubwo aho ni ku mikino ya gishuti. Ubwo birumvikana ko abandi kameme bazabigarukaho ku munsi w'ejo. Twe tuzaba twanyanyagiye twatatse izindi dossier. Kuba utarakora subscribe hano ntabwo nza uzajya ukora amakuru y'ikipe ya Rayon Sport. Iyo ni imikino ya gishuti. Rayon Sport ikomeje imyitozo, iritegura yo ntihagarara. Ejo kwa gatatu irakomeza, kwa kane izakomeza, kwa gatanu nibwo izakora umwitozo wayo wa nyuma yitegura nyine birumvikana ikipe ya AS Kigali kuwa gatandatu ku isaha y'isa 9. Ubwo Polisi twavuga ngo murakoze cyane, ubwo namwe turababonye, urwego rwanyu rwose turarubonye uko muhagaze kwa ruko. Icyo mutwimye nicyo mutari mufite, ibyo mufite byose murabiduhaye. Mwemeye umukino none birangiye muhakanye. Si ubu tubwite ubutwari cyangwa tubwite ubugwari, kimwe muri ibyo ngibyo. Rayon Sport ikomeje kuba ikipe y'igitinyiro rwose, amakipe agera agataruka. Ngiwe APR iri gutegura case, iri kurwana n'uburyo itakina na Rayon Sport, iri gukora ibishoboka byose ngirebe ko uyu mukino wakwegezwayo. None Polisi tuyitumiye mu bintu by'amahoro byo gusangira ya match dusoza tumaze kuyitsinda, tukavuga ati muze tujye gusangira agafanta, tujye mu marangi dusangire icyakura, dusangire capati n'ibishyimbo. Match barayanza, ari match itari ifite ikisobanuye. Ubu se shampiyona bazaza gukina bameze bate? Ntibazaza bari gutitira. Abonye navuga ngo Rayon Sport ikomeze muri uyu mujyo, ikomeze ikanga amakipe iki gitinyiro ifite, nta buyobozi ifite, nta epfo nta ruguru, ariko amakipe yakangaranye, nta kipe ishaka guhura n'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo Rayon AS Kigali reka yo tuyishimire ubutwari igize mu by'ukuri, ikemera gukina n'ikipe ya Rayon. Hanyuma bayita Rwanda Premier League igiye gufata umwanzuro ku mukino wa Rayon Sport na APR FC. Benshi bakuze umupira w'amaguru mu Rwanda bakomeje kwibaza ibibazo bitandukanye ku isubikwa ry'umukino wa shampiyona wo kuwa 19 ukwakira 2024 hagati ya Rayon Sport na APR FC. Kuwa gatandatu tariki ya 5 ukwakira nibwo twamenya amakuru bwa mbere avuga ko uyu mukino ugiye gusimbuzwa wa APR FC na Gasogi United nyuma y'ubusabe bw'ikipe y'ingabo z'igihugu uko ngo yakina ibirane byayo, uko imikino ikurikirana ku ngengabihe ya shampiyona ya 2024-2025. Urwego rutegura shampiyona Rwanda Premier League rwagaragaje ko rutarafata umwanzuro, cyangwa se rwagaragaje ko rutarafata umwanzuro ku kwimura uyu mukino uba utegerejwe na benshi, ndetse bizakorwa mu gihe gikwiriye. Kuva aya makuru agiye hanze, benshi bakomeje kwibaza ku kigomba gukorwa ndetse n'igihe umwanzuro uzafatirwa kabisa. Ndetse ku ruhande rumwe bivuga ko Rayon Sport yateganyaga gushyira ahagaragara ibiciro by'umukino muri iki cyumweru rwose turimo, nayo babwiye amakuru rero twamenye nuko umwanzuro
uzafatirwa mu nama iteganijwe kuwa gatanu tariki ya 11 ukwakira 2024. Uwo munsi wo kuwa gatanu ni nawo munsi ikipe y'igihugu Amavubi izaba yakiniyeho. Impamvu ya mbere ishobora gutuma hazaba gutegereza icyo gihe nuko icyo gihe nukuba perezida wa Rwanda Premier League Mudaheranwa Haji Yusuf ubu atari mu Rwanda, ndetse bivuga ko ashobora kugaruka mu gihugu kuwa 4. Ubwo ni umusibejo. Impamvu ya kabiri, nkuko byari bimeze na mbere yuko APR FC yandikira Rwanda Premier League, nukubanza gutegereza ibizava muri tombora y'uburyo ibihugu byo muri Sekafa bizahura mu majonjora gushaka itike ya CHAN 2024 iteganijwe kuwa gatatu. Kuba ijonjora rya mbere ry'imikino rizakinwa tariki ya 25 na 27 ukwakira bifite kinini bivuze ku mikino ya shampiyona iteganijwe tariki ya 19 na 23 ukwakira irimo n'uwo wa Rayon Sport na APR FC, mu gihe umutoza Frank Spiriter Torsten yaba yifuje kumarana igihe kinini abakinnyi. Rayon Sport yagombaga kwakira APR FC ku munsi wo kuwa gatatu yagombaga kwakira ikipe ya Rayon Sport ku munsi wa gatatu wa shampiyona tariki ya 14 Nzeri 2024, ariko uwo mukino wimurwa nuko ikipe y'ingabo z'igihugu yari iri mu ijonjora rya kabiri rya CAF Champions League, aho yahuye n'ikipe ya Pyramide kuri uwo munsi. APR imaze gukina umukino umwe muri shampiyona w'umunsi wa gatanu, yanganyijemo na Etincelle ubusa ku busa, mu gihe ifite ibirarane bine yari guhuramo na Rutsiro, Bugesera, Rayon Sport, Kiyovu mu minsi ine ya mbere uko amakipe akurikiranye. Umuyobozi wa Rwanda Premier League Mudaheranwa Haji Yusuf yavuze ko impamvu bashyize umukino wa Rayon Sport na APR FC kwa 19 kwakira ari uko basanze ariho babona weekend wabamo. Ku ngengabihe yasohotse muri Kanama muri izo mpera z'icyumweru, APR FC yagombaga kwakira Gasogi United ku munsi wa gatatu wa shampiyona, bityo umukino wo wigizwa inyuma kuwa gatatu tariki ya 23 Werurwe 2024 kabisa. Ngayo nguko uko niko bihagaze. Kuwa gatanu nibwo baraza kwicara badukubita umwanzuro wa nyawo, ariko kuri Rwanda Premier League cyangwa se n'abantu bose bibaza ngo ese ubundi ngo kukinga umukino ngo wa Rayon Sport ngo na APR ngari uri kuzanwa imbere ngo kuki ngo wa Gasogi na APR atari wazanwa imbere. Ariko nawe ibaze ikipe ya Gasogi na APR bikinnye muri weekend, hanyuma Rayon Sport bigakinwa mu mibyizi. Icyo kintu murumva koko cyaba kiri clear. Haji Mudaheranwa Yusuf nababwiye ko yahisabura, ndetse rwose na telefone ye abagerageje kumuhamagara ntiyacagamo, uretse wenda kumwandikira kuri WhatsApp. Amakuru ahari nuko n'umundi yagiye aho yagiye mu nyungu ze cyangwa se yagiye muri gahunda ze za business. Ku munsi wo kuwa 4 nibwo araza kuba yageze ahangaha i Kigali, nibwo biteganijwe ko araza kongera bakicara bagafata umwanzuro wa nyuma. Iki cyemezo kigisohoka bahise bemera ko umukino usubitswe, ariko barongera nyuma barivuguruza. N'uyu munsi rero biteganijwe ko nibaza kongera guhura ikiraza gukorwa ni ugukonfaminga umukino, ni ukwemeza ko umukino uzakinwa. Nizo habari mfite maginga yangaya izi saa tuvugana nkora iki kiganiro, igihe cyose kiboneye. Gahunda barafite cyangwa se umwanzuro barafata nuko match igomba gukinwa. Ubwo eni mabadiriko cyangwa se izindi mpinduka zarizo zose, we are here kugira ngo tuzabibagezeho. Turi hano kugira ngo ntihazagire na kimwe kibacika. Hanyuma ikipe y'igihugu Amavubi
y'abatarengeje imyaka 20 iri muri Tanzania yakinnye umukino wayo wa mbere naherutse ari igitego kimwe cya Sudani. Yakinnye na Sudani. Yes, muri Sudani match irangiye reka turebe uko match irangiye ku nota 95 nkora iki kiganiro no match yarigeze. U Rwanda rwose birangiye rutsinzwe na Sudani igitego 1-0. Baratubwira ngo mwongere mugende mutegure. Baratubwira ngo mwongere mugende mwicare mwitekerezeho. Yes, ngaye nguko rero nguko uko bihagaze. Ayo na Amavubi atangiye akeburwa kabisa. Match ya kabiri bazakina niyihe reka turebe. Match ya kabiri ya Mavubi. Mavubi match ya kabiri uzakina niyihe? Mbibutse ko witwa Pascal, abare benshi bamumbaza ngo ese Pascal arihe? Pascal ari mu Mavubi ariko yarwaye ka malaria nta match yabanje, ahubwo uwabanje n'uwitwa Paul Jesus wabanje ku ruhande wa Rayon Sport niwe wabanjemo kuri iyi match. Hanyuma ubwo Pascal ashobora kuzaboneka ku zindi match cyane ko yari nawe capitaine cyangwa se ari we wagombaga kwambara igitambaro cy'ubukapiteni. Ubwo rero Ivubi rirangiye rwose abatarengeje imyaka 20 bababwiye ngo muracyafite byinshi byo gukosora. Ubwo turategereza Amavubi senior ku munsi wo kwa gatanu turebe uko azitwara niba azava mu nzara z'ikipe y'igihugu ya Benin. Ubwo rero ibyo twavuga twaba tubabwiye ni ibyo ngibyo cyane kwihindurwa ry'uyu mukino wa AS Kigali niki wa Rayon Sport na Police hagati hemezwa AS Kigali ndetse n'iby'umukino wa APR FC n'ikipe ya Rayon Sport ukomeje kuvugisha benshi. Amakipe yose akomeje gutinya Rayon Sport. Why turaza wenda tumenya ivyari byo. Reka mwibutse kora subscribe ahanga ukore like ukunda ikiganiro cyacu, hanyuma nurangiza ukore share niba ubishoboye rwose ntacyo bitwaye. Igitekerezo cyawe abari inyunganizi tuba tugihaye ikaze every time anytime. Ngaho rero mukomeza mugire ibihe byiza mukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye naho mu biganiro bitaha. Ciao.